bafunze bahagaritse imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu gihugu, none byateje impagarara mu banyagihugu, mu rubyiruko. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane nk'uko muri kubibona hano kuri NIT Media Kigali. Ni imyigaragambyo ikomeye cyane yiganjemo urubyiruko cyangwa se bamwe bakunze kwita aba Gen Z, aho bari kugenda biyamiriza cyangwa se bavuga bati ibi bintu ntibibaho, ntibikwiye, aho imbuga nkoranyambaga zigiye zikomeye cyangwa se basanzwe bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi muri communication cyangwa se nyine communication cyangwa mu kwiteza imbere, kuko murabizi social media z'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye henshi baba barabigize nk'akazi, ariko leta yaje gufata uwo mwanzuro wo kuzihagarika, aho bavuga bati nta kintu zimaze, bituma aba Gen Z cyangwa se urubyiruko birara mu mihanda bataka ibikorwa remezo, inyubako ndende n'ahandi hantu nyine hagenda hakorera ibigo bya leta bigiye bitandukanye, ndetse no ku ngoro zitandukanye, no ku ngoro nshinga amategeko, aho bagenda bavuga bati ibi bintu ntibibaho, ni akarengane, ni ibintu bidakwiye mu gihugu, ni ibintu bigiye kudindiza iterambere ry'urubyiruko, by'umwihariko ariko rukoresha izi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Kuri NIT Media Kigali ibi tubibazaniye aka kanya kuko tugiye kubibereka in details, tugiye kubarambura tubereka akavideo gateye ubwoba k'ibiri kubera aha hantu, tubabwire ndetse n'aho ngaho biri kubera n'ingaruka biri guteza n'abari kubihomberamo cyane cyangwa se abari guhuriramo n'ibibazo bikomeye cyane. Byose nibyo tugiye kugarukaho hano kuri NIT Media Kigali. Ntucikwe, kandi nizere ko wamaze kuduha ubufasha bwo gukora kuri subscribe. Nyuma y'uko imbuga nkoranyambaga nka YouTube zikunzwe cyane, nyine nka YouTube, WhatsApp, murabizi WhatsApp ni urubuga rukoreshwa cyane, TikTok nayo yajemo mu mbuga zigomba guhagarikwa, X yahoze yitwa Twitter nayo iri mu mbuga zashyizwe ku rutonde ko zahagaritswe, Facebook yifashishwa n'abatari bake cyane mu isi ikoreshwa cyane nayo yahagaritswe, IG, Instagram nayo iri mu mbuga zahagaritswe, ndetse n'urundi rubuga bita LinkedIn ruri mu mbuga zifashishwa cyane. Tugiye gukoresha umunota umwe wonyine hano kuri NIT Media Kigali, tubamara amatsiko tubereka ibiri kubera hano mu gihugu cya Nepal, aho leta yafashe umwanzuro wo gufunga izi mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye, bigateza impagarara ndetse n'imyigaragambyo, imyivumbagatanyo yo ku rwego rwo hejuru. Nimba nta namwe mwigeze uduha ubufasha bwo gukora kuri subscribe, iki nicyo gihe rwose koraho, ikaze.